سوال دیگری که در اینجا آمده است، نفری پرسیده است که بابا جان التماس درباره بعضی حاجیایی که نماز نمیخوانند سخنهای فحش میگویند، باز میگویند که ما اگر آدمی بد میبودیم الله ما را نصیب خانه خودش نمیکرد. این سوال روز میگن، سوالی یا داغ روز میگن. یعنی نفری که خانه کعبه میرود و حج میکنه و با میاد مقصد نه در اون نماز خواندن، بعد حج عنوان حاجگی را گرفته است ولی در زبانش سخنهای قبیح دارد و باز میگوید که اگر ما آدمی بد میشدیم ما را خداوند مقصد به این خانه خودش نمیرسانید. پیش از آنی که من این سوال را جواب گویم، من در یک چیز فکری خدمه بگم، عقیده خدمه بگم. من در یک چیز مقابلم. بسیاری برادرای ما وقتی میبینن که یک نفر بیرهای مقصد نمی حاجی واری زبان قبیح داره یا زیناکاره یا عرق نوشه، بعد میگن که ایره حج روی کن در کار، اما حج برای بیاید ساز میشود. برادرای عزیز، لازم نیست شما که مقصداتون نیکای شما فکر میکنین که اگه همون جره و بیاید ساز میشود. نه، اونجا یگان گویم یگان زواد نیست که را در درن او بدرارن، قلبی را ایواز کنن، فکری را ایواز کنن، رگ پیوانش ایواز کنن. حج هم یک رکن دینه، کسی دستش میرسه میره و انجام میده، میخیزه میوید تمام. با عرض این قدر محابات و این قدر ولوله و با عرض ایره نیست. در گردن منچخیر همین نماز فرضای میخونیمش، حج هم میای. برامین هر یک آدمی که شاعر میگو با طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. تو در بیرن اول آدم خودش اصلاح میکنه، چرا در برای نماز جای پاک میکوی، طهارت میکنی، لباس پاک میپوشی، بعد نماز میخونی. حج هم همیه برادر عزیز. آدم باید ظاهرا و باطنا خودش تیار کنه بعد حج برود. حضرت حبیب میگه با طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی. مقصد در بیرون آیا مقصد شدی به جای رسیدی که مقصد میای اینجا تو طواف میکنی، تو را حاجی میگن. با وقتی که به خانت بر میگردی مردم میای تو دعا طلب میکنن، پیشانی تو را بوسه میکنن. این مردم ما هم خیلی مردمی با اخلاص و با محبت هست. در سیمای حاجی های ما مردم آدمای حقگو و آدمای مقصد درستکار و آدمای با رحم و آدمای خوش اخلاق هم میبینن. لیکن از حساب نمتری حاجی های بی توفیق همو بگیم قیمت قدری همو حاجی هم دیگه باقی نمانده. برای همو بود خدا رحمت کنه دکتر شیخ سعدی را من دویم همون مصراش می آوردم که سگ به دریای هفتگانه بشو چون که تر شد پلیتر باشد. خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند
زاده خر همیشه خر باشد. برای همین خواهرها و برادرای عزیز، وقتی میبینین که حاجی که مقصد نماز نداره، حاجی که زبانش بسیار همین خیلی قبیح و فحش میگه، میبینینش که مثال کارهای زشت حرام داره، اگر او را رنگی که دیروز من گفتم یک داملا را دربارش گپ زدن، گفتم دیگه را داملا نگی گناهگار میشین، همین حاجی ها هم حاجی نگی یا حاجی نیستن. برادر عزیز، ما در کتاب ها خوندیم که میگه حج را اگر شما خواهید که حج کی قبول شده است برای فهمیدن تان، میگه ما آدم پیش ای حج شما میدونستین که چه خیلی آدم بود، وقتی بعد حج میاو در اما آدم تماما خصلت ها، رفتار، گفتار، کردار همه خوب شدگی های، بفهمین که حجش قبول شده. از همین جا با همین زبان دروغ و فحشش رفت آمد با همه آدم باشد، یا حاجی نیستن، یا خیمت یک سیاحت رفتن، همین یک مقصد تماشا کردن و با گشته آمدن، یا روز قیامت ای زمره حاجی هم سر نمی بردارن. یا را همچه حاجی که پاداش حاجی را الله مهربان جنت وعده کرد، این برای حاجی ها نیست. یا را حاجی نگین که گناهگار میشی. دزد باشه بگو دزدای، دروغگو باشه دروغگوی. چخیلی که در حدیث آمده است که کدام سوداگری که اگر حق مردم هم میخره، کدام سوداگری که در حق مردم بیرحمی میکنه، روز قیامت اونها را فاجر و فاسق فیراد میکنن، نامشان نمیگیرن. مقصد نامشان بگیرن در برابرش فاجرش میگن، فاسقش میگن. انمی هم از زمره همونا هم. بابای حاجی زن میتواند که از مهنت خودش به اجازت شوهرش خیر کند. البته میتواند. هر زنی که مقصد خودش دارای مبلغ شرایط باشد، انا و مال و ملک خودش باشد، میتواند که از حساب او مثال اولاداشه، اجداداشه، همسایاشه یاردم کنه، دستگیری کنه، انشاءالله ویم ثواب میگیره. فقط اکو اگر مصلحت باشد بهترین میشود. مقصد با شوهرش مصلحت کند که مردک من نمی قدر 1000 سوم دارم، همین را ما 500 سومش باید که خیر احسان کنم. مصلحت با بهتر است، مصلحت خوبتر است، لیکن حق داره. در برابر حق داشتن ایره هیچ کس منکرم نیست، هیچ کس نمیتونه بگه که حق نداره. خب استاد در بالای قالین بینماز جای نماز پرتافته نماز خانه جایز است؟ یعنی یک مثال همین قالینه نه که بینمازه، بالای همین ما اگر جای نماز پرتایی ما بخوانیم میشه، هیچی باکی نداره. هر جایی که بینماز باشد، اگر جای نماز که پرتافتی دیگر یگان مشکلات نداره، نماز نمیتونی خواندن گیری. بابای حاجی 7 سال میشود جین دارم. خب همه کار رو کردم گم نشد، نماز میخوانم، قرآن میخوانم، استاد جان شما گویید که چیکار کنم؟ و یک برادرم در روز تویش از دنیا گذشت، در حقش دعا کنید. در مهاجرت در صدمه گذشت، نمازخوان و بسیار با تقوا بود. الله مهربان برادری از ما که در مهاجرت گذشته است، این تقوای داشتگیش، نمازهای خواندگیش، خدای مهربان دستگیر روز قیامت قبرش گردانی و رحمت و مغفرتش کنی. برادرایی که احساس میکنی که مثال شما جین داره، اگه جین همه داره برادرو، جین همه داره او، ولی همونها وقت قدرت قوت بالای ما میابند که از ما کمبودی میگذاره. مثلا وقتی که معصیت بسیار میکنیم، گناه بسیار میکنیم، اونها تا چند قوت پیدا میکنن، تا چند امکانیت شرایطشون فراهم میشه. برای همین اگر یکی از سببهای
дур кардан амино агар набошам, ҳамора мисол имконият надодан, доим пой ба таҳорат гаштан, доим ҳама вақт пой ба таҳорат. баъд бештар зикр кунед. яъне мисол дар ҷои короти бин, дар қади раҳи, дар дарани маршруткаи, дар ҷогаи хоботи, ҳамеша ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ, ла илаҳаиллаллоҳ, ла илаҳа illallоҳ, аллоҳу акбар, субҳаналлоҳи ва биҳамдиҳ, субҳаналлоҳил азим. зикра бисёр кунед. пайғамбар мо гуфтааст, он қадар зикра бисёр кун ки як нафари бинанда агар тира бибина, бага ҳамин одам девонай. яъне баъзе одаме ҳаст ки дида ки доим лабош меҷунба, доим зикр мекуна. барои ҳамин қуръона мега я айюҳаллазина аману зкуруллоҳа зикран касиро ва саббиҳуҳу букрата ва асила. аллоҳ мега 24 соат мара ёд кун. барои ҳамин қуръон мега ало бизикриллоҳи татмаинул қулуб. ҳеҷ мақсад санатория, ҳеҷ ҷоҳои истироҳатгоҳ, аллоҳи меҳрубон мега ба мисоли зикр қалби одама ором намекунад. яъне қалбҳои шуморо фақат ором мекардагӣ зикра. барои ҳамин бисёри одамое ки ман чандин бародароро дидам ҷарроҳиҳо кардагиянд, дар хона беморанд, мақсад доим фикр мекунанд, фишорум баланд мешавад, пом дард мекунад, бачаакам дар сафарай. шумо зикр кунед, ҳамин чизҳо мақсад барои шумо бо осон мешавад, ҳамо дар шумо оромиш пайдо мешавад. барои ҳамин ҳаминро шумо метавонед ки бародарои азиз ва гиромӣ ба зикр, анамин нафарҳое ки ҳозир шумо ҳастен, зикра бисёр кун, пой ба таҳорат бигард, намоза бо ҷамоат бихон. бин ҳар як телефон дар ҳар як суратҳову ҳар як мақсад чизҳоеро ки фаҳшай бемаънияй нигоҳ накун. дар гӯшакҳо доим шукр ҳозир ҳамин иққа шароити хубай. дар гӯшакҳотон ҳамо ана қориҳое ки ҳастанд руқия мехонанд, яъне оятҳои махсусе ки ба муқобили ҳамин бигем ки заиф кардани ҷинҳо ҳастанд. ҳамонро доим дар гӯшакат бимон, хо дар мегӯм ҷогаи хоботи, хо дар ҷои корати, хо дар кӯча мерай, дар гӯшакот ҳамонро бимон. ё дар дарани мошин рафтестай, дискшам мешавад бигирӣ, ҳамон наушникҳоро ҳам мешавад. хонадам ки даромадӣ дар телевизион ҳамон мақсад дискҳоро бимонем. хонадам иншоаллоҳ бин пайғамбармон мегӯяд, ҳар касе дар кадом хонае ки агар сураи бақара хонда шавад, дар ӯ хона ҷин мақсад дохил намешавад. барои ҳамин хонода сураи бақараро монед, бигзор ҳамин сураи бақара ҳозир пур ҳамин дискҳо пурай, ҳамин шароитҳо ҳастай, ҳамиё илоҷошанд, бикунӣ хубай. баъд доим ҳамин ояталкурсиро бихонед, қул аъузу бирабби фалақ, қул аъузу бирабби нос, суф кунед дар дастотон, дар тамоми бадантон бимонед. вақте ай хона берун мешай, бисмиллоҳ таваккалту алаллоҳ ва ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ. ин ха калимаро бигӯ, бисмиллоҳ таваккалту алаллоҳ ва ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ. бинед вақте мега ҳамин сухана одам ай хона биромаданта ки гуфт, мега юқолу лаҳу, баъд аз барои ӯ мақсад шайтон чӣ мегуфтааст? куфита ва вуқита ва ҳудита. бин ин одам дигар ки ҳидоят ёфт, ин одам мақсад гирди хича девол кард, ин одам хича ай зарарҳои мо нигаҳ дошт. ана то замоне ки хонада ворид шидана, то дигар гирди девол шидагиай. вақте ай хона биромадӣ, бисмиллоҳ таваккалту алаллоҳ ва ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ. ҳамин пота дар хона ки монди, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бигӯ. хонада одам бошад набошад, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту бигӯ. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бо аллоҳи меҳрубон то саҳара бо ҳифзат мекунад. ҳамин чизҳоро бикунед, худо хоҳад барои шумо роҳҳои шифош
ҳамине бародар аziz. устод аз имоми масҷидамон ҳар суоле ки мекунем моро масхара мекунад, моро изо метиҳад. чӣ кор кунем? хелку савола ки надонистӣ баъд масхара мекуниву баъд суханҳои хандаовар мегӯӣ дар даруни масҷиду, ҳоло ки дар даруни масҷид сухани дунё ҳаром аст. ӯ аз масъала мегрезадаку бо ҳамин тартиб намехоҳад ки саволаш диҳанд. ҳамун саводнокишу фаҳмишаш ки нест, ба ҳамин хотир мисол шуморо масхара мекунад, изо метиҳад ки дигар саволаш натиҳ. барои беҳтарин ҳамин чӣ дар кор диде ки аз ҳамон одаме ки ҳеҷ ҷавобе наметавонӣ гирифта, ё имоме ки мисол вақте ки ҳамтарӣ масхарабозай, аз ҳамон савол пурсидан чӣ дар кор ай? барои ҳамин сухантона дар ӯ одам ҳайф накунӣ. шоир мегӯфт пеши ноаҳлон чӣ ҳосил зикри пурдонӣ камол. камоли хуҷандӣ мегӯяд пеши ноаҳлон чӣ ҳосил зикри пурдонӣ камол, донаи гавҳар чӣ резӣ мурғи арзанхорро. барои ӯ чӣ дар кори гавҳару ин суолҳоро додан? шумо нафарҳоеро пурсем ки дар саволҳои шумо мақсад ҷавоб дорану ҷавоб мегӯянд, шумо қонеъ мешед.